namugambire nyonka zo wanyina rumi namutayira namugurire nkanyina rumi konka nyonka ntakumangura nyina rumi hato gucyamunyiza kuna bendi yaho namureba shitamya asset yo muntu w'umunyamahoro hano mu West ari kugira ngo nyonka ko inatwarire nyina rumi ngakora ki ukajiba so nkamutera direct simu I'm being honest nkamutera simu namujyanta blood ibintu wangamba hunabireba ibyanshemeza uracera kutera na nyokantera yes I be honest namujyanta but the moment I find you ni nyendo cy'imitomo itaka nkoro senene so aho rero namushangire nkanta kukimanguza kumushanga bakabanyisira interview kuna ikiro namushanga ukamukija binji unfortunately nkashangaho cameras but of course nakana kimaka ine kuchimitomo ki ambinyasi nkoro senene yes taro kushisho bwire twabacira. This is a hot seat, an exclusive with His Excellency Vale Music. Izina ni ZDJ Beazini Serebu Wambarara kandi ninye PRO ninga spokesperson abwa Western Bloggers Association. Ni association ekutera nenje Vale batakatandika ibintu byawa kabarga yaje mutakwenda kusitamaniwe inkoma bamwe no buzibu bwaje na Vale turavugana anyway so agano kamanya akoni batira akakora manu baza kutera gorozisha. It is not only entertainment, socially, spiritually no kwegesa kushomesa ihangeri akubantu batware to mushomesa nkavare kugira ngo tongere kugunjura enshongezi kuba zitaterire konka ecyamani munonge cyo kubanza cyabyona ebiro 24 December abantu bishongororo abantu ba kashenshero bona Western Uganda yona na Uganda yo no kutwariza hamwe akuba Vale Music International Artist tuza kweshanga hariya umuti inenjere yo cyeseremo turashobora tushabire tubanze tushabe banzo tushabe kabari ubwo nawe pastor wito Vale mwecureze tushabe aza munjiza Vale wonjiza yaza mukama tata twakwebaza twakusema iwo watureta hapa neji kandi mazima ko ecyatureta iwo wakimanyira abo kuba ukatugera ngo risho ryawe riraranza hare so turateka ngo watushomere mu bwongo uramanye cyatureta hano bane mukama tata murabubwire bwo nyine mwe twine show ya Vale Music na hapa na munongo cyatushutamisa ni show ya mutabani wa Vale Music bane mukama tata ikirize be successful agira ko yari hamwe bundi yoryagomo katata mukamara zakora umurimo gwawe ndakwesiga mwana wawe oyongere no kumutereza kwashaba tukuraho mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo mukama wite amen shara wajachira Vale shara yabahadi konka najachira shara tebajanga ko najachira mu izina ryanjye turyawe alright abakutureba nanisha bavuga mwaramusa abakutureba kandi gatanu zaide taricera kabarga turamusaba kutureba tugambire na briefly wiki yawe tambwireta kuruga kuzahapana anyways nabakoro munonga abarabarareba program yiteji ni hot seat exclusive aha buriya twakorera hakanuzire ampuno abamugereza kandi rizoba atwine His Excellency Vale Music His Excellency bacetegereza kandi ji weekend jipaha waturemera ho cya His Excellency kuzakwikarya jipaneji ine bitushizire kureba byinji oya bye abana binji bahanikire concerts abana bahanikire concerts nangwe Vale ukahanika kare ukahanika kare ukadebere na Robros yahanika ebero 2 May aha University in izina ni Robros abonjira mu Robros Noah ayo mwigarire kabe twireho mwigarire rwe birabira na mwe kandi umwigarire ne cyari wa Vale Dogo Stone weekend umwigarire conference no kutandikira ijwero mwigarire bikamushobaho akije nyuma y'abasta konka mwagamba beshongozi benji nahoramo mongo mame umwigarire is okay abantu tokwetinga Vale to kuma Robros barokere Vale to kuma Robros namanya Robros takumana serious
mwabe muri management mwe abakuni oba mukiriyo bamwarugire tukamanyire murakuni nyine abende manager so abutante managing ngani nyenye kubamanya robo sahore hona oye yangurira manager nyine abende manager abutante managing ngani nyenye kubamanya nimbasa kuba mentioning ya betinda mentioning vale kandi ogwagamba tinkumanya vale bayizawe bampa ngunye yanjure konkade na kugira kanta kinakubuza ukizere kuzaha concert za muno aha haya tiporo kija ne ya Revixon kakuvuganaho kahoriho ari habeshongozi abarija mu bwire bw'abantu bataretaga iwo kabareba ubwo bwire bw'abantu batarabetaga abakwija ubwire bw'abantu batarabetaga like iwote no karebere yes ejo ninje basa kucetegereza ukigama cetegereza konga nintekateka mu kiba kiriya organizing team aba MC ba DJ abaku wakira umushongoza hansi ba program managers stage managers bashime kwani bamanya how kupima organization kumanya system ryo muri ki abantu bine vibe ryo mu karimiki because akarimi kama kushuma kakaza muri yabero kara abantu bona bayikwata bati okay so akarimi kaka ryo muri 9 kandi wareta umushongozi nka atamugamba namureka akarimi kaka ryo muri 9 ukareta umushongozi nkana nkogo kazo muri yabero kagwa ndabarebaga nyo nandenda ngo bangambire uno utacyaga denge tinkuza kumesha bati abo tunamusinduko mu muro omubutati na denja bwanje zina nashanga ndo ni promoting abantu abatini na makuru actually yes omubutati na denja nishanzire ningamba muntu afuna endorsement yanje avimba when actually atine music hati nshazire kugira ngo I'm just niza kukozesa kwendosinga abantu abine talents not anyhow anyone kugira ngo nanga abo kugira ngo akozere kidene mugambe ho anyhow abamwe ntsa kubignoringa because nshonga zitine makuru kuzama yeah all right kabarga weza kuyanjura naiza kwakura uriro ndendaga tunda kuma wiki yawe tambwire tiwe nkakabarwa runobere bote aha weekend tukazo wa Revixon ji week turujoro wa Revixon concert yeke ryamani munonga whereby nyowe ekinarebere mu show ya Revixon abishongozi bitu abiturakera turawananga umongo hako kugira ngo nabitu ngo habo jangu no witungu katumusigo tujuta ngo uya ndetse yakoze sayatu nyampira agire ngo tuje ngo cyahumura ngarire nkoko rob nanka Revixon akaboreke kibareta live music Revixon akeshongora kuna kozire na keji nanka video ya analysis ejo ngo this one is good ngo tatugambira this one is good but Revixon akabeje se kibareta live music then nkongera nareba iwe ni uri muri ga events abantu ba events mwege ku respecting sente z'abantu abayija kureba umweshongozi amwe nabayija na no mweshongozo bahire sente kugira ngo mukorere ka stage manya production za band bicebyo mwege ku respecting sente z'abantu abo kubaha concert ya Revixon kuri kimwe cyo nakikakiri ku rugayoje abantu bo mukamukiza abantu kikaburamo baby kikaburamo mwegumye konka abantu mazima kikaburamo abagospel babo that's why taro burcyaki ngo no kurenga sanduka shanga I think Revixon akatine buzibo mukurwa abantu kandi abantu abo yafunda actually akafuna bindi bakurenga abo yabashanya kufuna yes but when it comes the actual sense it wasn't his right time. Every time ya Matt Henry, every time ya Omega, that was but truth. Yes, truth. Arabana nabeshongoza barya. Actually, naba TikTokers every time ya TikTok abona ariko basa kugira cyakora at that very moment. Ichango munonge cyane sara abantu abo warebera akari phenomenon. Stage yo kurara aho. Teri tani the replay ninga nanka. No, obukomoko. Uroko kuchigamba ngutani the replay. So it was just phenomenon. Ejo stage ya phenomenon. Twena turukumanya konka stage ya phenomenon yararo umwanya nyinshi akarakirista abantu abe yaba kumushashura.
mbabizi yes yarara event a ground y'incyakare abantu abakushashura sente zibo mbabizi ngo no fenon yeah so nogeza kumanyisa nti Revixon okwija kwe eketari time yeye ntabwo nti yabetari time yeye ryo ndijo umuntu tumwenda ntumukunda ntumwikirizamo konka tipa warakayaruga heza kwijuza jeje kikurunje munonga konfanga itwe ntukunda music yitu nk'abanyaki k'abanyankore buriye maka yamaze kukireba so kandi hajawe imbere yo kuimposinga no mechi bakweta imposing kutekaho ikintu like Revixon was good to go but to go okay konka not here Revixon ndatekateka ngo tarijere mubwire ubwa bwo kuba n'umuntu waranga arari kutambuza njiri eshayo na harenda aragirete. This is a music industry bro. So music industry do have tamuhanga do have tamustane ni akana kuri yabege kutambuza njira kana kuja butimutayire mu busha akana za kureta crusade inga conference kandi wagira ngo ikeri ya ruhanga nyo ninyenda kwijusi yangu umweshongo zo kubanza Karistan Lucifer kana bihurireho okoye mwaza tukuza kuba imwe abeshongozo mu gihe byana byayo Stan Terry actually Stan Terry kabari goko takaza waba confused DJ ninga kongere okoko takaza kabari bare music tutakagenzere woza kabari gamazi magaringo Stan Terry bare music nchari kugamba bya ebintamburire henye hine ekintu kinarebire ha concert ya Tipo bare music no muntu onantwire ndareba a TikTok ndareba mu comment section yeye ndagira nti bare music aje kwijambara mpaka barya mutero ubwa hankuka ati kuba yesire bare music ha stage nareba crowd ya Emere nareba bare music a China bana waba surprised y'uko babino expecting ati cyabo ati nagira nti bari banta baga bari mu comment section irizabaza ni bakadama wakireba ati bakadama bakadama tagarika gambara bakadama nyowe nimba kunda tizuke bakagambara bakadama kunarugiraho direct ejo nanke jo analysis ya boss tizuke konka abwinshi bataruha babintu abakukira kujuma bari bakutujuma mu comment section kakabari ko yagamba bakadama bakadama bari decent by respect actually bon twakumayana nebikugenda misho hano ground bari bakutujuma mu comment section tibire na sente za data hariho abantu bakubagura data team ziriyaho mu Western region yes I know what I'm talking about hariho bakubagura data bagende bajume bare music like for example kabarga warandebere ni nyonjaga tokukire mu comment section jijo Aiza we vale nyowe kare iwarandebera mu video na anyway vale kamubona ari gukora video na Nick Kemba akanyetaho najya kakashaka kenjaga haka ndobanda basikana nako nayikire yitshwane kinanyine cyakuri ha social media akho nashanga ndo mushawurire nanuko ni manyo mshijo so that's what they call propaganda ekigamba propaganda necho naganira nakayima yajya ngunyuje yahabwa kikunda gavari ngo abeshongozi ba muno bamwe biturareba face wamuhikaho wamuhikaho tarashwana ne cyaroreka kuri kunka vale we cyaroreka kuri ya wamuhikaho ahubwo n'umuntu mu rugi kusingayo hari bari abaroreke kirugi nonyo nimboreke kibakwenda kureba iwe wimukoka ati wimukoka shanga ari umweshongozi yo nimanya tinkuza kumention ingeri zo ariya mu Western region wenci mukwataho kugira ngo agenera sponsoring abantu data only to comment ngo vale anyirenge aga vale yatembo vale watandwa necyaburisho mfire ni kirebe no politics yo music industry konga tikuza kuguma yo ninza kuba sacrifice nkigumire at least saving abandi abeshongoza barije kurata yes okay and it's normal ati vale nyowa kunarugira aho nareba ntasha no bundi itushwani cyo mu comment section wararugosha bigire ko kusasibwa abantu ba Western ko turateka tukabura kwanga bakwanyo nkashobyo hamanya umuntu arikushaka kusasirwa akona kabaniro ko kubanza kakoreka ngo bikirize mushanga ati kandi nyongirize mushanga Onkitwe nkabara kuhika hii no turakimangura innocent konkakiri tshwani kiriyo kasha cyane cyakiriyo ntari nyenkitire yo ngiye yo tinyine password zo kuciyayo
tukubasagamba na audience etwine mu negativity na negative mind. No, umuntu unatine negativity ashitama yetereza ni ajugumye n'ingagiri yagina no iwana ora negativity yawe ari nyingi munonga arito bo chine negativity yawe itutuye running a positivity utakaza kwereka n'abantu gaye historical tugambire wiki yawe tambire kabarga yatuvuga speed kabarga yatuvuga speed tugambire wiki yawe tambire tashoka jirebo teziwireho na incoming events no expecting amuchi nyenda kubanza kwakuraho abakutureba kimurukora n'ikintu cy'amana munonga no kusubscribinga mutsharing liking we love you so much, that's why tugize tukamenga shwango twafuna n'abantu ni babo gukunda nkabavale music recently tubetwineho umushawamani atwiro media abinjo batwene ba begomba Dr. Mungereza twabaho nawe right now we are with vale music, which means ngo turi abantu bakuteka yes. So ekibiriho mu wiki nyenda kubanza congratulatinga Levixon kandi hamwe na Western Uganda media fraternity yona rimba tiktokers. Actually the show ya Levixon show ya Levixon enyerekire ngo Western Uganda nawe tukuzire enyerekire Uganda ngo Biazin ecyakuzire terekantandike kukore kintu eki now we are seeing ibibara you get me nshonga ngo nshwazo terekantandike mpamize aha media za TikTok mbe influencer mbe blogger banjume nyange kuhanika now umuntu sharura one turi bangu Venom you can now say wakanze kuri abanyu b'amataba kanze Venom ikaze kuri abanyu y'ikitiri bitaba you get it, which means ngo kabarga amana gakabaga ngakora amana gavale music ngakora amana gabiazini ngakora amana ga historical ngakora nangwa n'abandi bakayimana abandi. So nyenda kwebaza ba TikTokers mwena ecyabireho show ya Levixon kirabireho because Levixon was coming you get me Levixon tikwamya ngo channels ze abo kumukuratira abo kusinga bingi ngo n'aba Western Uganda kuyi habaye bari show ya Levixon abo kusinga bingi 60% ni abantu abarukuratira historical kabarga yes kandi ebyo kumwendosinga uko bamwendosinga nayo bari kumwendosinga bakiyamazire kumwendosinga nito twakora ki abo kuba kabarwa kakora ikintu cy'amani promoting ku yes kuranga show ya naka show ya Levixon yes niyo nangambire ngo twatwinaho nka 20% y'abantu babizirabwa waremera muceri one nanga kiyamaza yatukuhanika Venom kiyamaza yatukuhanika kabarga wa posting Biazini ya posting historical na posting Shai Oma ya posting Isaac ya posting every blogger bakasese n'abanka you get it. So it means ekiri turi mu kinyerekera kimwe ngo tukuzire kabarga tukikira harurengo rwo kugira ngo hati kabarga waza kutegeka show ya TikTok historical nyetabantu Biazini yetabantu tuhagire kabarga nga TikTok and comedian yes content creator you get it eshahez Biazini kati yashamaka yatinyenda kuteka ho show bari music na zana mweshongoro Levixon na zana mweshongoro why Levixon akarama na Biazini yatiro mu show ya yo yeye you get it ngate shahez na nka Biazini yadira na teka yo show Levixon na myate my brother icyo wakozire kabla zamani nagura ticket siku then Biazini ngati TikTok awitu kabarga nkati yate show bari music nabura kugura content twakoze rero na show actually tukageranja ro musande mwijuru so no show no kwijuru yeah so nyoni ndabine barabakoyeta abamana webari so nyonde bire kimwe ngo hati Western Uganda twakine mbari aba top nani twakine mbari asema nyingu na kuguyata kozire kinakore hapana kuya ho twena we can do one thing as media. All right, thank you so much. Tinka mazire kabla zamani nankwirida nico ndaturaga ndafokasingaho mureke kwendaga ngo bamwe ngo Biazino yebembera abantu mureke kugira ati nanacigambiraho
hariho ekira twita twashanga mu Western Uganda fine mu Bebe Cool tukagira Meddy Kenzo tukagira mu Chameleone tukagira mu Bobby Wine tukagira Musaha tukagira mu Saha tukagira mu Wizo tukagira mu Fefe Busi tukagira mu Bare tukagira mu Gravity nkakunuya hariho now so nanti rumwe marira Brazil hari mu Bare okay nanti rumwe marira Brazil then ikindi abeshongozi bitu ba Western Uganda aba gospel ningira nanangwa bona nango nabasakira ningira mukabe cyo bari kweta stage performance mukare cyo bakweta kushika stage kosa stage cyuza kugikosa ibyo kushikaho muri yo tuko tugende mwisho ngongere we don't need that nibyo nandi kugambe ryo really appreciate kuri mu bandi yes I really appreciate kuyomba na ba DJ I really appreciated what the Vixen did abari mwa bakozire na sound check kuruka bamara bayi kabarga mwebare bekamarire benzine ndachikaza ibyo tugarure nyuma benzini then ndachikaza zazo katuzowavare bare music uri kutura munywa tubasira mikono tuwashamiri tuenze kutayishire kosi mkando banyonka already tenze bakagirete nyuma ya tipo already nkanshemirirwe munonga already nyonka nashemirirwe nzadi bamwe tubahirwe opportunities ngo bine kuzihebwa because nyoni ntiruza ngo if abakaseze ko bakubere bahirwe opportunities zabo bakasese nabi they would be better than no bakaye bari abandi ngo you not considering them it's your problem oire wito wa Western Brothers zitu tubajiremo cyo ndiyo ngambira kasese yuke ka breaking izuba nza kutandika kubetsiba mwana kutandika kubetsiba nkito twabarebire at least nza kwanta umanya ngo nakana Red Tine ari umwe shongo ari nabandi bintu nza kwanta umanya ito babiri bashatu nza kwanta mangu nakana at least you tried your level best oshegera konka hine binja buturu kumanya ngo you are not considering those guys tumu considering bafumbira you don't think they are also westerners tumu considering abanyoro tumu considering abatoro bafumbira bo tubafiro hariyo search sora rugireyo na wabandize yijambara ayijire yijambara kubetsi baho wona ayijire yayo twamwikira kuri tuhande ko yayonka yihireyonka yihire soro no mukina abo kimwe mutaragira soro kumuronda you don't want to know kongechi tovara itwenka Western Brothers ito nico turu akuba we've been moving turugere Kigezi Kabare ntwenda kuturugere Rwenzori twaza Kasese turi muntu kuzaho yima tuze 40 but we are nsa kubebaza kandi kindi nsa kubebaza kandi kindi umanyana bagira ngo umuyembe uguruhe imyembe hiri ubwo bakutera ki amabare so tubarinze turareba batandika kubatera amabare ushara nongo imyembe yanyu yakora ki yes batandikira good amabare tugarinze tugarebera masaka bafite rero umwe n'ingabirasha tukonka nyenda babatere y'amabare biva kunkorana mbere yes nyenda kubareba muri yo struggle nkamanya ngo you have now come close to your success okay so ati tune his excellence as a speech yawe yare event bine tugaruka ari guest witu kabarga bare ngo kutwa twagambereho tukutandika n'inguru kutandika n'umuntu wo kuja a social media okaranti twine a portion of people bakurwa mu Western Uganda bamwe ne bad mind ba negative mind konka iwe nkakabarga noreba what should be done kujante bye bintu birugeho hano ninga tikikubasika ate eco kubanza cyabyona nyo harye John Shonga ya Vare Music ndabanza umushango kuguteka hari bloggers na nabantu ba media abamwe whereby sometimes baragezaho ku forcinga audience etutrani wewe nkankiwe benzini oyemerere oza hapano ukavarenjagera ukashishaga barimu nakozesa kizampo cyawe buture hanuya wantera hano birawe aha nane kindi problem yitwine neji twinemu cards ninanka yaba tugambire Paul aha aba bantu bamwe abatarenda ngo
iwe nko muntu naza koze sitwe abineho mwicirize twinehiraka ahubwo kuba muratureba turakira kugamba muturebe muruhurikize wakera nkabinehiraka ushange uriya nkakaruta uwo muntu wa sharameri zo bakagira ngo nyungu ndi die hard wavale nkawe ko ari die hard wo ndijo aze kuriya aze kombeke kose cyo kugira ngo hatiwe bagwana isoha iwiwe nyine ho nakeji isho nka nabi nayomberaho nabo bakora group yo kuripotinga account yanje ya TikTok ko blocking umenya na notification ati kubandi aho agira umwe muri banywane bawo mu group teyabugaga mero ngoramanya ngo kungu bari kuripotinga account yawe ntisindikira group invite ntahe waza nabaragara munabanza nabareba nkaguma buryo mwenda za mu inbox ye ntinda kwanyoko ntinakumanyire bakireba uko cyo yagambira ngo harobo abamwe abara sponsoringa abandi kugira ngo bagwane iso muntu barimo namazima abo kuba umuntu yaye kakushasha kugira ngo aze ku reportinga ka account ka kabariga akamwihire kabari actually kanko very brief ngeje abeshongozi binja abari mu stand region hano mu Uganda na mnonga no mu stand abinji bona mbakose bitokoza bongo nyoni mbamari nimanya no kuguplayinga ko baguzana nimanya kwijana ukajanta nanka barabikoze sakonka nanka to kugabisha ikizibu cyawe rikirize ikizibu reka kugambire ni wureka kuba ati bahabu ibo kizibu cyawe rikirize ngwenje kubaragira ngo urajinywa oyikirize hati kandi hurira bakagira ngo umuntu yakwete kifiro tari kifiro wone wako bari kifiro you rather accept you only accept wakategereza umuntu yakwete musiro tari musiro you accept wona aba yabaki umusiro immediately Bible negira ngo never fight a battle by flesh but fight a battle ubonye tegereza kabaraga so niyo umuntu yayemerera kagira nicyo nani ngambira mu kubanza nakubuza ntikabaraga iyo actually mu life yawe warande birundi kunyenjaga inawo wabiriro nkaho kashanga kunyenjaga konkano chimango mu mitekateko byawe kiri mu nyenjaga so nawe nyoni manya uko wafunda information ejo ni mana naba sponsoring ngira kugira ngo ikore ki yekushikeho I know how to challenge them ni manya nabo everybody causes the very same people bakwihabisha ko mukano I know them but I don't want to challenge them in that very same way nuko kuba kubaga kali uhangira ho nimba basa ati let me tell you one thing to maro event incoming event otire one yawe vare ya Kachina ya 21st December rugendo rwa Kachina oguhine kiyaza gamba cyaba cults nachi Kachina aine group y'urugendo rwa Kachina atejo group rizoba yasindikamu drop ya Omega Omega yakora drop naza kwija a event ino mwana bamwe muri ba fans ba Roy G niyo tini tinkushereka kuba I'm not a cult of anyone so yaza we ya commenting ngo hati Omega nakora hoki omu group ya Kachina drop yatebwa mu Kachina oguyija na commenting wakireba niwe kenyine Kachina no kutira mu group ye wakireba so ati naura na feeling attached actually chanshasha bayizaho echo kintu kana natishabira habo Omega na kora cha abana nabagambira nkabaga nagira nakora video nagira nti yes nanka Roy G twine kumukozesa of course Roy G niwe muntu turi kureba nkara reading hati mu Western Uganda whereby ana reading mutakaza kumanya ikiriza bituro izara reading akandi dinganyo ati mu audience kuri katugire kare mwene wovare wayanga nagambira bakari amuya za incidents ina like as yes ikindi kumanya safari banzo urikize gisho nyo ndidinga nagambira bari bakuri niwe nagambira bariya kigali urire nabagira itwempaho kundayemerera nkagamba hari Roy G ubundi ndi kumuronda ho tushanyarazi abo kwanda kera ndi kugamba hari vare ndi kuronda hari varachi amashanyarazi reka kukitwara personal ukashwongora ryo wa Roy G ukatandika kwatakinga kabariga ukaza no ku reporting account yacu because nongo nagamba hari Roy G of which ari ono rwara hari kurumba baso
ataramanya lyrics zawe igize byeshongoro bishatu ukaba byeshongoro byo ndabyeshongora kabimara umuntu wagamba Roy Jack kurumba uri kurumba natakumanya no kumanya wakireba ubundi nyene kindi kukozesa izina rya Roy Jack kuba ariho tushanyarazi kurabaho kuko shange uri ya karuti etu nico Kigali kiri I felt that incident etu Kigali what should be done kuyo kintu kecho. This is an event bakutire mungu to influence it. Yes. Konka wareta mu personal feelings. Yaha China nebimukwata wewe by na Roy wewenka ari kugezaho kupusha roho yaje China ari kupostingana na nkayori ya konkiwe umuhagizi karuti ukasitwara personal ukija no kungumba mu inbox abahagizi ba Roy yaremerewe abajangwa aranga Omega yaremerera akajangwa no mweshongozo wo rwanga Brazil think maya bwenzi tuganira no shingo ndatuze nete boyo mweshongozo tuganira mweshongozo kandi muganira abahagizi. Let's come back to niyo shonga let's come back here idea ye na ikatugaruka akabari oriya tuganirana na Paulo akatuja ati kini kintu cyo kubasa gukora kuhindura umutima gwa fani ecyakunda nicari kunda nakubiye wakireba nakubiya fani wa vare reka ngamere fani wa vare kaliti wa vare ati no jangu ati Brazil kamaze kubuze no jangu utabetakizire bafanzi bakabataro vare no kabakavinga batakujo wit vare reka nkubuze nanye let me reply you with a question no mango hari umuntu uri surprised ubwo kureba vare stamina Brazil asetemu kandi die hard wawe muno namazima twabi artiriba direct atabonje bashitama abwenji it's normal fans konka kandi kinangeza umushonga yawe nangeza gukoreka ngo uri atakayemereka kubiya ngo tino kuko basa kavinga fano kamuhamuramo nakugira ngo nabari benyene bakorera mbazo mu social media nibagurira abantu babahaza data kutishisha they are trying their level best to cover our fans konka nyowe ekindi gamba konka tubabasa ngabari ni artist we rukwanga nyango wacha ekindi kwanga ni nyanga rukunyanga Benzini iyo kindamanya oba wakurure umuntu uruhanga resi shayo nakijya ishusho abwo kuba hariho ekintu kidiye musaga yatugambireho yatugira ngitwe abarira hihi naba artists nitwe turajajinga ibyo bintu wacenga ukashangura amanyisho biyogo uramanya ne yogo then ingwe tshone kiturasiga mu bantu kuri tikina mani minje whereby hariho umuntu urakunda kasyo kacyo arakunda mama ari mu cyaro kuri yo witu cyakatwire atine na nkeji atine TikTok saine na kamapesha atine kamapesha konkana akunda kacheka konkana akunda ki kacheka cyo watsenga so uba mwasige bishwani bata biraza kumenywa aba bantu abari kuroza then with time nabo bagije abazura amazima barigije abajura amazima begitari bari yabakatoci mutacho nyine cyane mbagambira ndikugira nti ushange mwene engere mukwate kintu mukakivimba yes kacheka to remix is playing in Arua one of some of you basaka mutakaza garu ni amanda man haro utakaza gakotido kakabariga nzagayo kandi moroto arobuna burobuzayo and that song is playing ndashira kurota ndarabayo tukaza pakwaje turama roto uri kuguruka okay so ingeza gukoreka ki ituntu batakomaho kuturebera ibintu basa ati nyonji ndetana nakana natekateka nti abantu bashatu banabana areba nimbeta ba criticizers mbani mbara muri strictly directly only to criticize wanyitegereza otherwise hari abantu bakutuhagira bakutureba bakare imyenda hansi tukarobata organizer nakora ibintu bya za screen biki producer kandi ni chief mobilizer abwa Western Bloggers Association ubu historical ni chief mobilizer ustamina n'abakuru bonkaba ayo chikora ko ni uyo federation noza kwikiriza advisor federation nani iwe noza kwikiriza aba Western Bloggers Association wrong place but it's you in the right place akuba nito twinka bari muni bakore kikirekorwa ukamuguma muramwe nito turimo tukore kikirekorwa historical now
obwiro bwingi twine incoming event ya vare obwiro bwingi twagenda ntureba event sezijerenze baho na munongano yo muri burende bwizoba turimu ntureba ne babayinga iki kintu cyo mu centro cyo kureta politician za stages zitu. How can politics affect our music na munonga shows akuba noza kujuroti akijabaho show on the same date ekeri ya gravity na Mick Wine recently abaro yakabako na nondijo these are politics za turetera mu diversion ogogo na tarahajero ogwabweti ngogo na rwo mu kiranjeje ogo na rwo mu kibineke nitubasa tutakuprotectinga industry yitu akuba already audience yitu yatwikirize mu wisha no following event sezibire wa university in yakacece kaseringa out akarangire Western Uganda almost 80%. Ro yakayakoze ro yakora tukija tugezeho ya tiporo ebire the most successful event. So echo ntimanisa ngo already abantu bitu ne batwikiriza mu kabantu. So what should be done to protect that thing echabantu bafunire kuja tutakatomere byabo mu centro barimo ne batomere ati yo kubasharusa show Beazin kama ze kwa storage aza na president nakweza gambe nkashoma hori karitwisha kake so nechini nkashoma history and I believe in the Bible. So empango ekazo mu kibero empango ekai wabira twire wena me am telling us wajitwire te baramugamba yes but empango ekazo mu kibera kuyo bashike to mu kibera ha imite ya murebere yabire he hurigire ai wa mukandi menshi umushaya yatahamu no hashi mukando yamara kwikawa abamwe bakorana barambire ubundo umutego wawe buri mugezi gwa gambira mutahiwa yayo ngo haza ubwo mu kureba ubwo omuhini no murito omuhini no muriki omurito no murito oniyo nawe ati atobwire omuhini no murito ngo haza kankugambira iki ecyahindiro ubwo mu murito iki cyane na niyo nyinja kare niwo wasa kushanga niwoha omuhini kandi nugaruka kuza gukora ki so let's not judge anyone umunshonge yarumu as long as we listen but not judge. Yes. Yo Brazil nge muntu ari kwikiririza umukurira habiri nge muntu ari kwikiririza umukurira habiri Brazil izo company yije kwenda kwa contract ukasayina ukikizo gashayininga ucubamara kusayininga nayo akiza andizo contract eri kwenda kuhereza sente komporo kureba ngo contract page tekuza kuteganisa na neji can you take the contract ninga you cannot take it yeta kunteganisa neje yinyine ninje nayo no gitwara atokundi mu Africa yes ntudiringana n'amatakanaci we bari ije ya mizi ninga twara no gatwara so now ategensa yitura mu Brazil mureke nowe ahindukuriya tworu kurya Brazil okumufundira ka school fees kumbasize kufuna nkashoma nkabiki kindi iwe no sako wabiro different wafundira hano sako kushanga tata wakabari reverend ari kufuna umushara nyoma tata kandi akari umuhinjo y'ibihimba you get it so obiro bwinji natenzire ngo to judging people just because of that nano bwiro bwinji araho itita abantu tinisi tweta personal character na generation na generation yiturumu ati nyo generation yindumu kera bari generation yo kugira ngo ninyigizisizebwa okushanga ngo ekintu ahindu kutura na hindi nembere zinshomire munaki ekiri kurete cyo niki it's this so let me use my talent to fight this okay you get it so abesho ngo zabo rukore ngo baresire politics nabo nyine nango yikirize they are doing that because no barebera kimungu mukorecho nto bararire kusinga umukora ki one listen first and foremost I'm not a politician. Yeah. I'm just a musician. Yes. Then I may ask you what is politics? Because kunda bene mangu politics ni yerukusharaho esente zuwagura mu headset says microphone eje. Ndi kumangu politics ni yerukusharaho sente eza data zitwakosa postinga videos ezo. Ndi kumangu politics ni yerukusharaho sente ezitwapanze umwanya gutushahira. Ndi kumanya ngo politics ni kumarebye byona then nchima chimaisa ngo I'm involved whether I want or not
or not. Yes. Okay, hati nyo kandi kundi kwimuka thinking mukine nkaba against somebody tumukampurira nyino muntu undi against directly. No, I'm against my problems. Ezindi kumanya ngo politics ngo kwe kubasa ku deciding sente ezindi agure mu cyamushana ne basa ku deciding how to solve my problems somehow somewhere yade no basa kutegereza ningo utakubasa kutegereza. Meaning nani nkwata sente ezindi kosa kugura amashuta for example aga motoka kugakubaga rya hansi ngo gakurwa mu Uganda omo then nje basa kunyambaho gure mparensi asente zinakumenya ngura amashuta times 2 nimbasa kusharaho icweka zigure muki mparensi. So nyowashanga ni nyomba ni matter against anyone. I'm against my problems. Yes, I'm not politicizing, I'm not criticizing, I'm just being strict, open. Yes. Kandi n'abeshongozi nabo kare mbwe n'abantu bona bari mu actually umukuru yanabuza ngo tukakiyaho no actually nyona how can we deal with it hajachitashisha. There is no way. Viyanje kabire rye There should be a way. No way. Nothing that involved. No, very we are involved, yes. But being involved nibwo twatandika kutengenena itunka western tukacera level yabari ibaro nitubasa kucya iyo mu Central Road watugambira ngo ite turi second team tiko musically twisha to first team musically kashati being first team in politics. Right now we are seeing how we can protect and defend our music side. Music can never be affected by politics unless mumasigana mutekateka ngo ikana mind. Yes, and already turi muntu cyewe mu Central nchebaho very gravity shoka mushara bwa politics. I'm still telling you this, gravity ya shoka mushara to kwenda kuyikiriza ngo mudura kai ne show na acidic vocals ine show kandi bona baba successful ya denona tukasingara gravity kandi yabazetari mu politics. No, abociro jango tetari mu politics no kandi na mudura no ariko ndo kurango. Yes, na Reviction wenyine kamwe na no parko sorry acidic na ariko ndo kurango, but at least for them they were one side bakaba side. What I'm trying to say is kunyango akaza Uganda itone muri Uganda kuno jango harjire abeshongozi babarira ka stage ngaka cheka nduje akatwara university in tukijura music nene gendo mission inga nene zahansi aho nene zo mission actually politics niyo kiri kubasa korecho ho takuchimanya expecting ano yo muri mbara ngiza kubaho nataka maze Brazil Western Uganda niyo baba marba founders man music ya Uganda. Yes, actually Brazil ikina ni muni kwizera ngambira mba John Kawa then I understand ikina ni muni kwizera ndukunda kumarira Brazil ikina ni muni kwizera ndo kugira nti ari nshonga kuri wahangirwa ryo kugira ngo noza kukura bamara kuroshwere bamara kufera uza ofergeho de nabana bo bakoreki so na aba na this industry kwera biri kugira ngo neza kudetermininga between religions and politics ninga shina na kingdoms nebindi then it has to be like that. There is no way how we can do, because that's why first time kurga akaza Uganda akaza kweshonga akafuna ubucupa tiro when we are proving abantu mwe. Yes, though I am from this kingdom, but I can do what? So ekitu yakora n'ekintu eki abeshongozi bitu abo bogumuzamo akatuhereza music nongi, you get it, eri heart touching, eri entertaining, then hano tuka alright. Enshoge tukuzagamba muheru iwo murebi guto murungi urumuno turebe shayeji na ya event ya Vale Music kandi ukota series zoba ekuza kubaho ebirabiri na bina, so omyanya ebiro runakuru runakuru ntuza kute His Excellency yaba His Excellency cyane ndaga no kunkwatira tukanyikwatira ndenda kora event to districts ibiri emyanya tekushana orunakuru abashongoza biratuma abantu bagira ngo ranyonjaga gomanuragiye baza tuhereze details ekikuza kubaho then tutandikira ebirabiri na bina ebivure byo eki kubasa kweta nkataito y'ekivuru tuyita ekihuro kya Christmas. Mwana muri abanyankore n'umucenge kimwe. Yes. Ekihuro kya Christmas kigenderire kugira butwagaruriza. Okay. Yes. Then no ku enjoying na batahe bitu.
namunongo mbwiro because nyaho nakurira witu mu biro 2025 embuze kabegwa umucere gwija umugati gwija. Thank you. So ito witu nyama bakabagibaga embuzi umucere gwija emigate yija amatege tahamu you get kashukari umunyango ya enjoying what Christmas. So ito niyo shonga abantu cyese cyiro cya Christmas still na nitonsa gukora the same to our people. Abantu abatworire no muturebere turi bakuru turi n'amashusho maringo hari abatworire from zero. Nitegereza those people they have to enjoy with us in any way bine kuyija bakenjoy ngani itwe tino kushimerwa nabo. So ebero 22 nabyo ku 12 Kabuohe Ameas Gardens same day Shongoro apaka view abo abine kuchera niba ninjira ngo tuna tuchere because ntuza kubago mukashesha toka bagambira aho renda kubana oha nyewe sako ati ni helicopter neza kubone combining two places okuna kure because of easy extend. No, it's not all about being his excess because abantu abineza helicopters bona tuba his excellence kandi nyoti nyine helicopter nkomo bamwe abeshongoro ni bamwe abeshongozi ni bamwe abarayishongora nibo barayishongore no Megaton yari gas stage woku natemba helicopter ne Megaton Rastachazi azoko yishongora Rastachazi yari woku atemba helicopter azoko ubwo mwaka no gukora ibyafayo tufereze gukora cyafayo the biggest turn up university in ya people bakora so the best stage hati twazari history shozi ukanaka yaje mu maso ready takosate cyo kubanza katari artwork strictly umyafayo gaya twiratambirire mu runji nyonko mu numanya nikunda kubamo mazima bakanyanga mazima nagapindure mirenge nkakora icyo shongo cy'abambeta ku ino muri 5 namuteresi. It was my very first time kumuteresi kandi tekatika ngo yankora renka kakiripu ngakatekayo cyasho ngonza kutambura speed yangara kamwe yaje atorwe marre so kuyanza ngorwe marre nchakare yashoze cyasho ngora bakucheta make away leave my way I go away. So nyunkanye ko mu psychological na pickinga this is why mundeba side mukunde baho none nkore byanye ko muntu niyo no wikirizwa kore byawe bari yes okohereze gukora cyeshongo cyangu no mutano ni kimwe mu byeshongore binatambwiza umutano yeah true waterera roigi wakorereka challenge kandi tekateka no bwakwata ka posting ku ya recording akampereza cyo kumubehe. I'm being honest na engine yes actually kagaruka gambo guno murundi nawe namara kuferwa muzeyi wanje yaranka tekateka tubangambiro home stakeholders ba industry still namtera yanje ati mwiroko mugenda harufu ndenenyeje nkakoma gamba nako batarizi so nko muntu karanga ndeni nkora ki no mwezi baba and actually I'm big enough kwitsi bari nyonkanye nko muntu I can tag myself on nko muntu wo kurana stakeholder nyonkanye tekateka of course muchara rigi ni cousin wa mama wanje anyetegereza anabera yes shema mweta Musa yes Musa nazarwa na nisho wa mama yes I'm being honest brother mimi mpira ndo honest konkanyana na nyewe nte mbone bikabe kuri melody tataba mwayanga cyare mero nyo kuza kubanza kureba ubwo mukaza gukora TV nkamureba TV hano iri mu west. This is the very first time ubu nabanza kureba presenter ya TV ariko tekateka ngo ashimire kwigura TikTok ya Vare Music akazo mu comment TV akashomera ibyo abantu bari mu ba commenting no bimanye natukura misho enjaga batahibe ebyakurana naganira niba so nanye ko muntu bikankwataho najya no nakora video yanje naji publishing najya tinkuza kuja TV ejo kuza kumbuze ibintu bibarire mbante katekaho so then narataga kakora ari Vare Music turugire yoko iwe nkiwe nko muntu ni worenda ngo music industry ya Western terere uri na his excellence next audience yo kubirerenda iwe nkabutiya nkeje video yo kugwari rage uramuhereza butumwa ki bwo kugarura hecotereza industry yitu nintekateka ngo shaje kuyakuba nabasa ayikiriza very legendary because we accept
Okay? Yeah. But this is another generation. True. Okay? This is another generation. Chameleone kuba legendary kikuletera ngo madoka sitakwasa kuba legendary. He is. Okay. They are. Actually they are. Ngenda ngo witegereze inshonga zanje. Abe legend titori ready kujya musimbure hamwe. Kandi tusimbure hamwe nyote nkubaza kusimbura mana shwento uriya niba waye. So ahumure mu respect him ni mwe kitinisa. Kunkata kaza kandi kuza kuraho ango zite kuno twine za panchi twine migere twine kitono wasa kuzigwa mota kigendeye kandi urushwento ushange wago mpanchi zanje. Okay? So nanisha bangu at least let him respect himself nk'umuntu itaturecha mpesi yitu. Hari ibintu bari gukora naza kwa testimony. Kinta kuchira kugamba na kukibagambira. For the very first time nza kukigamba channel. Alex Muhangi. Yes. Nareba status zanje. Is my friend. Na wamutereshaje nagambira about me. One day nkanyine Eddie Chicken. Nashanga Alex Muhangi namukwato mu mukono nambuza. Ikikuba rete Rasta Dog na nabanda bishongozi kurwo mu West. It's only because tumukawuriye ngunyine kace katyo umcentro ari kutrendinga. Yangaruka muyangira ati ninkwetaga. Konka nyina bishongoza abandi. West abakuza kunyesharaho bwa nyuma yo gukora nini. Ekiri kumanisa ki ngo barabishongoza nyine bakamujya ngo wano twetaga. Utakakoragana na Noha na Vale Music. So nikimanisa ki ngo hari bari mbazana bakubizana indirectly. Ntubasha butijya kubirebera izo. Nyine mbasa kubigambaho mu criticize mu challenge mu judging but after sometimes yonoza kuzara umweshongoza. No kubara muzeyi. No kubata kintu cyo kukikora. And your kid will come back to you and tell you the same story that I'm telling you. Wakwamba mjangu you can sing but you cannot sing more than Vale Music. We want to work with you but we cannot work with you since we are still working with Vale Music. Yes. It is going to be very bad to you noza kubata kintu solution. So if you teachiriza at least tugezeho kubirwanda while it is still early. Tujengo show kuza kwa kabariga twine show ya Vale Music. Bimwe nibiza kwetaga mu deep talk at a certain point Vale. Kabariga. Twine show ejejeri kuza kubaho. Twine show eri kuza kubaho ebiro 24 kandi ne kubera ishongoro na kabwoye. Tikwe. Tumenyeremo performers na entertainers abarabe baro. Abishongozi kuko mukubareba abuna binja bataruho abakuza kwija. Ati Uncle Ziza Bafana, Engineer Giovanni, Edo Taxi, Selecta Americana, Megaton, Rasta Chazi, Rasta Gananti, Jose, Queen Marioni, DJ Ismani, Flavia Kazuma n'abantu binja bishongozi binji. Tuza kuba just restrict kuko nabagambira ishonga n'ekihuro. It is just giving back. Njo nabagambira ngo mukasheshe kare mnonge shahize nyamanzi bakazahire. Buri muri kwata harukwe. Gets nizija kwigura mukasheshe. Kasheshe kare mnonga. Because into expecting no ku featuring bwa ho Fresh Kid kandi aryo wabana. So abana bakwitizwa kuba baryo mushozi tushahinaze cyo. Kimasa gusa 12 zo mwaza abana mbakwambata. So ni day and night event Automatically. Hona tukwatera kasavukanya. Nyo ubu nahura nkabo helicopter. Ati twimfite nka timu ya influencers. Nza kuzaneza hari ya kaceka warga kaceka kaceka wo mwanya. Yeah. So kabarga for the first time. Rero mwayiteza ngo helicopter. Nyo nikiriza is excellence yagamba. Abantu bishongo. Kwakirizwa kwakana. Yes, abantu bishongo. Kamba mbuze kabarga. Bashongo ibirawe cyo bajya mutikubasika. Kuri kupitira sera. Nesera ugutakudwa. Ugira wamanyuna tikajibonaga unagire Nyondi wara atogo no warisi. Vale no warisi nico kibuza. Bararamba kali mu nyaka zinda. Tokarebaga ari na helicopter somewhere. Arikuza press conference. Yes. Ya ngajirebaho. Tokandi baga mu video nyine helicopter. Ya riri pazo. Na riri pazo. What is wrong with you? Ko tutwire mu bitu nayikiriza. So abantu bishongoro mazima cyakiretaga just kunyira. Abwenshi Vale tutakozere mbarara akubati amani noreba mbarara
ina speed yo kutamburiraho kandi yindi kutekateka ina speed yo no actually nyoti ni chuma ndikutino nyoke nyine ndi icumu. I want to remind you Okay. nyoke nyine ndi icumu tini chuma ndikutino but as I was saying from Western Uganda hano yo muri Mbarara mbere nyonyizire ndeba show zo kuzibenza tambura nareba Paulo nareba Nanka ndana Truth no shana yenda nareba Kachai hati Kachai to call you because it will be the right time. Alright, uri kuzagamba uri kuza kushaba support akwanye ndabona bije abakutureba dushaka takayebwa this hot seat exclusive Western Bloggers Association kandi tusimira kimwe no special note nyenda kusima off Savage ninga Asumani ari nyuma ya kamera kandi na Aziz Mbarara boy kandi ogo ni minister wa sports ati kuba ntambura tukuzomezano Aziz Mbarara boy ni wari kubakirimo ni minister wa sports and games ari mu Western Bloggers Association abantu bishongororo abantu ganira yana vare kanye ndabe ni we yati confirminga 2013 tuza kwija tujereho mpiro kwe wabo ryo team vare music noza kuba noza no mpira na Western Bloggers Association no kuvugana na Kabarga atijera kindi ubugane Brazil defender 7 kurumbi Azizi aruhwa abana banje bishongoro bakariya ni kahima twena ntuza kuba bari 10 bari mutampe muri mwana bana banje bishongoro baniyo waba confirming 2013 twije his excellence Karagambe 2013 tuza kuba turi at Church Ishongoro High School. Ishongoro High School. Yes. Kare. Church. Confirm. Bindi kuisha. Azize wa tsarwa. Ije simbure ndeba. Nani mangu bari mukabasinga. Ayi. Nira ndinzo tutambuye twari nzo basenga. unlimited Amagambira baratebe. Amagambira baratebe. Silvano nako batera. Vare rwa burita nako batera. Abandi ka member ndetse. So we are coming. So Western Bloggers mwena just get informed. Ya Vare Music omuri Shongororo 2013 okwezi oku mini wari tukora activation za event yeye birabire na bina erabeho oku 12 apaka Christmas chigoro cha Christmas tukwenda osigeni we wa endozinga yo omweshongozo omwe mu bine concert Robros waje ngutora mumanya ko Robros no mweshongozi kuruga mu Western Uganda bumwe na bumwe arakora na blogging ni teacher wa Shuku so akeshongoro cyeshongoro Kanyamate na Nyamurunga nakanta kukwenda kwa gisaba upcoming artists upcoming artists na munongi mabakeshongoro binkweshongoro obwire obwo rukereza music industry nibwo bwire bwe kugaruza naza kukigaruka akira ko rukereza ndongo niko kira kiri gukora ki kugaruza iwe wimuka nabo kubona ishongora kurundi munonga ngo kacyuzinga kujya nkatu noza kubanza uvuge border deno mwazi uzo mu club ni abantu mbako babakureba muhanda no kuwaruzinga vari okay so nchimesa obwire bwanyuma yo kuvuga baganisa mu kabuhereza ho border then waruzinga ki something I'm saying lose everything for your music, at least seize everything for your music, you can succeed. Kunganja nguyo ryo mweshongozi kandi uruticha kandi dansa kandi kutura ndio niye gisaba wana nonsa kwa kanisa kunganja ndio niye gisachi abeshongozi batayi banje bari tushira ko babuza side income mushomesa wa music side income hatta ngambire yundi mweshongozi I receive my money from my music but at the same time nimbasa kushitambanya shongora abandi abeshongozi bahandikira ibishongo that's a side business. Okay ya deyona iyo section niyo muki music nama isachi munyobwiro bwanje ko muntu ubona no bwa music this is why I'm better than you musically ningambi and you can turn around and become better than me this time as long as you are focused on your music. Ati Vare Music nyendo yetabagizi bawe na nabanikiri bona bije bakuhagire na nababaroyi bona bije bakuhagire na nabagizi kuninja tubona novenda bagizi bona turenda bagizi bona nabari abatarishiriza bije bakakase ari abatakiriza ukanikiri katari hwa hapo taruho yakushaba stage no kujuma
tino kwima stage na mnonga bapkame cyokunda mahera tumwe stage ahubwo ni legend yatabantu television imbere waza kosa wapi nikirita ine chishongoro cyo nyankore cyahitingira hano kandi kimwe yishongwire hamwe ati kirahitingira yo kanda kijuka chishongoro cyashongoro na nikiri ungano mango cyo So, uryo mugambi w'amazima? mango cyo honestly speaking buganda umuntu yokora botakukijuka kwebwa tinkukirizwa kwebwa chikakweba kijuka ungano mango cyo shongwire cyo konga Wakijuka? shogera kamakora akanteresimu ndi mhana So tarachifireho tarachifireho ka upcoming no upcoming ndachikamukora abashije hamwe ni kiriti upcoming ani kiriya ine kuyali akakutanga mu disco no upcoming ishati atwatanga mu discount marisa ngo nihire kace kace ukashanga wajira tegura kare Natasha Natasha tegura kare Natasha ne Uganda ne aba master party chikuru event ero ebirabiri nabina abishongoro it's a healthy beef nyowe tigine buzima no muntu wera kandi narebere murenda kumukubamo nine kwetereza no actually nyo eshongejo nkanagabirwe na mugambire nkazo wanyina rumi namutayira namugurire nkanyina rumi konkanyo nkanta kumangura nyina rumi hato gucyamunyize kuna bendi yaho namureba shitamya asset yo muntu wo munyamahuru hano mu west ari kugira ngo nyonko ko inatwarire nyina rumi ngakora ki ukajiba so nkamutera direct simu I'm being honest nkamutera simu namujyanta blood ibintu bwangamba hunabireba ibyanshemeza uracera kutera na nyokantera yes I be honest namujyanta but the moment I find you ni nyendo kimitomo tomu itaka nkoro senene so aho rero namushangire nkanta kukimanguza kumushanga bakabanyisira interview kuna ikiro namushanga ukamukija binji unfortunately nkashanga cameras but of course nakana chimaka ine kuchimitomo tomu ki ambinyasi nkoro senene yes uramubasa atuma yitsi cyano tekateka ng'amane ne uramubasa musically konke ngumi musically bare nituza kutahira umushoye yesirinde ordinary ne yazinge ordinary ne chiwayi VIP ni gumwe VIP ne cyetano kapo ni gumwe ne cheka tables ni 15 ne chihuro just ne chihuro so chihuro mwena mwije niwe kamobilizer wa association yitu ya Western Bloggers Association association yihiriye kugira ngo itereze ibyashobire byo nabyo byatugara nankabi na nyenzire ngo abantu bo tubagurure abantu nkababiri tickets wow ordinary nk'ibiri tuzigurira reka tugureyo ati nito ba influencer ko nkabakorera nito ngaba watumuri monti VIP kai msagura VIP ati kankore ito sabo ntugara wenda as ticket nyina kure no zigabaje wenda tererisi konga turaza mu association tebo na mitwari 15 tuza kudugurira ejo tuza kudugura president wetu Isaac nahamya hona na deputy wawe shefa wawe rofe ya Karian Kahima katebo na mitwari 15 turukushaba ngo komite yakiganireho tugure tebo aha wavale music kabo ngamutagambiro we sente naye cyanga kora business treasurer kandi wevale music yandaganisa kungurusheho mukanyonyi nawe so kandi no bundi bwa ba bloggers buri muri mbarara beta ubundi bino bitobujene ubutaji tuze kabwohe akuba ni actually nito ba influencer abagaruka twinga ninkutahiramo busha appearance is different from support echo twine kuchitomo akatarekeka vale music akatarekeka karikati iwona bakuni kampu mukire hamwe okarugayo ne yawe ne yabandi twafuna mukama niwakire kutwereza ati first hand information bakuni kampu na vale music ejesha byemerire bita rights za Raccoon Camp nkazigaba konka I'm the founder you all know na logo ya Raccoon Camp iri mu kureba ninye najidrongere na penso muka achitaba so after sometimes nareba ba team members abo nyine bo mu Raccoon Camp batakubwita kukundi gwenda shares wazo na not indaziguruzi
nkasarendaringa nyo nimanya ku rugabintu najya wabibagabye najya tatimwe mugende norakuni yani because nyo shapingira abantu benshi aruna nabo na shapingira no ba bloggers abakuvimba hano mu Museno mu West Indies na ba shapingira mu kubamanya aro barakuni camp benyine mukamuta kubamanya nyine na ba shapingira ari abantu benshi ba TikTokers abamo bari bageza nabo kwije hano yamukureba bo na shapingira. I'm doing my level best at least kugira ngo tugistwangira ki Western music yencha kare ntubaza kufuna ndijo management. Okay, konka as of now I'm not in Raccoon Camp. I have no management. I am the official manager. Na event niyo jetebe kanisizi. Yeah, I'm the boss, man. We love you all. Thank you for watching us since we started up. Right now we have His Excellence Value Music up. Till next time, we love you. Bye bye. Basi bora mu rujungu mu sasire ba.